wa TV sto murungi twakutanjera wasiba kurungi eshaha nibirezekiro neshaha eyamakuru gitagacencwire kandi rizoba ne Sunday 2016 ebyo kwezo ku 11 umwaka gwe2025 amakuru agacencwire agutwa kurundane rizoberi orugapusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Loice Gavah uwo rumo rw'ubonero konkataka gakuretira mbwijwire deka tkoreke ebikure byija bgebembire emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Sigard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi ne tambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundo ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. gacencwire kireki utuberire shchwero abazire ba Mishenyi Primary School besharinzire tubarukwenda chairman w'ishomero umurushema wena ayenda ngo ayombeke obashazye is classroom nziza mu myaka yo kwinga 20. President Yoweri Museveni yasima amaramiza garukugeza ku kwerondera entasya umurimbara kureba bakora umusingo kutiro okuronda akaruruko bwa MP abesimbire baraganda sokusi obuhereza abantu omurintungamo emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Sigard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi ne tambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundo ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. kare ninyongera okutanjera neshaha eyamakuru agacencwire kandi agutwa kurundanirizo beri orukuzaga pusyaho Elias Rutugusa hamwe na Loice Gavah obo rumo rw'ubonero. President Yoweri Museveni erizoba yasima amaramizo agajerezeho kwerondera entasya ubwigaru kurabira projects zitari zimwe na zimwe ezigarukuba gatandikireho obutumwa bwa president bwa mushomerwa muhwezi wa speaker w'ishenjero ry'ihanga Right Honorable Thomas Tayebwa omukuhendera oruterane na Noinga shorta yayo orwabareberezi 25 hamwe na nabakazi babo omukushaba okwaba aha omurembo orwambara Evyo nabavugambira akashuza haro omburebezi bwankore amareberezi 15 ku rw'aburengero izoba nabo bari umwanyogo. President Yoweri Kaguta Museveni yajokiza Deputy Speaker Thomas Tayebwa abareberezi obebembirimo omurebezi wankole diocese bagamba eborokerire abareberezi 45 n'abakazi babo nabo bamazirebero bina omurebezi bwankore bakano bwenje afukwatene byentunguka omureberezi bwabo hamwe na hamukristayo siyona berakasu agafuye magara abuko cyo kuzumura icyo kushirayo namagara gataho utatiye gumisiraza ndabaza kutiyera ndapote kugira ngo duke gumisiraza is now my singular honor to introduce to you
our new chairman of the Fellowship of Bishops, Anglican Bishops of Western Uganda, the Right Reverend Associate Professor and Mama Dr. Alice Mwesigwa. Omutumwa wa President Yoweri Kaguta Museveni yasime kanisa ab'omusingi gw'entunguka gw'eryonereta omwihanga. The church has been a central pillar in shaping our society through education, health, moral instruction, and community organization. President Museveni, church house imwe abakristayo mukabire mutine church house. Yahendera arakugama na plan y'obururu bw'2026. Tutiriho mechanisms ezo kugira ngo akarura karije kabakarya karuru kamazima kabekarya karuru k'ingore. Uiro abareberezi n'abakazi babo erizoba abareberezi bankore nabo yakira abakristayo ku rw'omwihanga lya Kenya abizira hansi y'ikigombe cya Mothers Union abanabarambuzi ba project zitari zimwe na zimwe ezikozwe aba Mothers Union ombureberezi bwankole. We came to visit Ankore Diocese. We came in yesterday in the morning and we were glad to be received warmly. We attended the service this morning. That was very lively, very accommodating, and so far we thank God for the warm welcome from the Mothers Union President and her team. Oktaya isaba jenyi bokorga omuri Kenya twashemererwa mnonga n'aba Mothers Union binenana aba Reverend n'abantu bingi barwo makidiko na rizibiri bija kutayayira twashemererwa mnonga kandi izoberwe twatwine ba bishops kurwa mu Western Region so kwatansana nitwe omukoro mpango twatwine twazo mu district y'Isingiro abebembeze kurwa mu makanisa gatakushana n'ekereziya abarkwegitira omukago gumwe na mnonga cyayikumbi kwatinabombeka basimwa oximoku kwahebwayo Father Alex Mugasha amukorwa kurundana sente zabombeka abekereziya ya Christ the King Town Council y'Isingiro. Ekintu cyomwe b'abanyakatoliki n'abakristayo kitwire kirya agenda yitu y'amakereziya n'amakanisa ikinayeta ecumenism. Amaramizo y'18 agaramo amakereziya n'amakanisa nigo gayegita okushemeza omukoro gw'erizoba. Pata ya miliyoni. Ndeturisha wanja hao mushari ni mtwaro 15 cash ngayeba. Nyenda kabasima abwa sentezi round zishatu almost 7 billion mwete rumungaro bantu. Ekereziya iri kugamo netekatekwa kwija kumaraho billion emwe kandi omukoro gw'erizoba gwaho basekurunana miliyoni ziri kwika 40. Abwa TV West ndisenyomo Gideon na Ruth Nuwamanya. Mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo na namakuru abazire abishomere rya Mishenyi Primary School erukushanga umugombora ya Kasana mu district ya Shema besharinzire batyo babinga chairman wa management office baru kugira ngo abiro wangambanyenka utireho na no kushoma nkura sente zishomero. Ahitugirire kuhandika hishomere rya Mishenyi Primary School Kasana tushangira abazire bakwasire pande barya heruye kanisa bacingire nyiji kandi mu chairman wishomero rukumanyanka kapita Karuhanga obingi barukumanyanka fama ngo atashohora obwabira ryo mu rukiko rwishomero orubire rutebekanisibwe sabadikoni ahabwashitagata ahanshongano zozemo bakwakwate cyaki tubacinga na hati baromenda kucombekamu so niyo nshonga abwenci turyaha twenda kurwana seje nkora MB omucyanga kitu abo kuba ishomero rya Mishenyi twena neriyitu kandi tukira tukarushanga tuzakurisigaho kushanga umuntu noyeta urucyama na management fine noyeta urukiko rutanwe head teacher tukaba twine account mu bank we yagenda yakwato muhanda yiguza account mu bank ndijo ngweje account ari kugenda ebigendo bakababirira katwayito na account rukoraje yukugenda kaza kwiguza ndijo bank ndijo what was your interest kushangire ngo bira chairman w'abazire ninga shipitiye Alekwire ngo habo kuba Peter Karuhanga ishomera twara nkekaye ukenshonga ya resire nimpandika barahaninde kora ninkemwe ningibiri
abo kuba nyondo mwebembezi tino mutegeki nkaza kushanga nashanga ngo ishemere nagire kwebembera kashanga chairman wa management atakwikizana naba headmistress abo kuyija naba headmaster utwine n'umuntu wa kashatu still bakumamba agenda umushonga zirikomoka our management head teacher ishirisha guti umurimo ngetaho mundi rumu chairman wa management niyo kwitarura conflict niyirye hani ndware byatarundi batarukubi ubwo hati ishomero rusigiza bejiga na cyenda bonka kandi byombeko birahace kubatera nangwa nabeji kubabuzire bimwe mbibina hata bashomesa nimwe barikwanika ebihimba ebindi bitungwa nkembuzi ekiretira abazire bashobangirwa ishomero ryine classes ziryo mu 8 hata ntutwebuza umuntu obwo wakubena ukora renovation classes zombe ezoho ezitwashomiriho ezakubeza icuruho ukakora renovation no sento buce ubutwarundi no fundraising no yumuka ngunondaga kakutandika kombe class ndizo yet toine bana bokora ki bokushomero mberase tugambireho na Peter Karhanga Fama ahanshongezi kugira chairman wa management ngwari controlling sente zishomero teacher nabari overall supervisor kandi nabari chief secretary konka all expenditure iri kwata ishomero chairman wa management mwene kureba yuko sente zishomero zakora mu mugwazo account inashangire ngabanta signature yo twagire twatungira kusente twatungire twabuta account ejo babu misusing teacher na bagenzi bo mbici na chairman PTA najyangu naza controlling sente zikakora mu mugwazo nyine kuba signature ejo kugira ngo nuware Mr Headmaster mirimo nacho akigambiraho conflict kwe kweza kubaho kejo hatabaho haza huso sabatuwazi abo kwena rajinga information kugira ngo bafune ground yo kuronda okuba kubasa kwe defending ndiyo mushomisa qualified technical teacher really qualified hati ko conflict none rwana naje ngisho muri ko baramazire ubwire bwingi ryo sleeping mode ntiban aba bashomesana n'aba head teacher mbaba bata expect mbaba tubura batakumanya chairman ask maybe about performance kunga wijana uguzo tubishimwa hikayi abana ba performance bata umiditama abashomesa batakwetegeza n'aba head teacher hataho mbadire baka conflict kasha kwa Michael atwachire Michael atwachire webare okutusyaho embera yishomero erya Mishenyi Primary School okwe omuri district ya Shema wo muhwezo wa speaker w'ishenjero ryihanga Right Honorable Thomas Tayebwa atongwize hururu yekibina ekikugita ba tax echa Southwestern Tax Owners and Drivers Association kandi okuza kurondera President Yoweri Museveni akaruru okutongoza uko kubira hari Independence Park mu rurembo rwa Mbara bitu babandize bakumba mu town ya Mbara barikore ko bahagezi rero ndeje tuzikozisenge twoyihamuka welfare fee keko 200 uru district nizo wa Bushenyi wa Bishinyazi nizo wa Footcourt nizo wa Kasese sente zitiro mu gashozo wakora mu kutangaza bingi tine ko twaze hariya buri tax yo kuganira cy'ika mu welfare aba bashabero kuvugana President Museveni kandi abataxi nibenda ngo nabo bije batunje umujweke rwo mu ishengero Thomas Tayebwa asimira baswe toda ahabwo kugira umutima gwihanga chibya haritwe kwemera tukashara Mungu ihangeri rijumare tugaruke nyima bafande muhangu zabe barwanirire bigaruke nyima ibo wayimari habwa kitu kunyangaraza so mwene kunarebe cyo kimwakora no mwarebo kunaninye huba na uramwantera umuhimbo aba betebeganizo kwakira president kandi eki bakitire mwamani tax operators nichira kubahabura mubishe babatayayire babejereho okutayayire omuntu okumwegeraho burungi tine kiri kwiha esente basya miliyoni 5 ezikuruko mu byoga konka karumba kundu kwenda number 1 nakaruko isitiriza President Yoweri Museveni
izoberyo ryenyine ryo gutera akaruhuko ka perezidenti twimuke tutware keshonga akaruraka ka NRM kandi kitwa binana flag twakoresa section age twakoresa mnongo then tukatekaho na structures ni nyesigango hato muzeyi akaruru omuri murenge rwizo naza kubakina abandi abashikira ha mukorogo no Moses Mushabe chairman wa veterans zahabwa burenge rwizuba hamwe n'abandi abibembezi omakura gandi abesimbira habwa MP mu district ya Ntungamo nabaragana so kubarukuza kusyubuhereza burunji aha bantu oburumwa amashanyarazi okutungura by'amagara hamwe n'ebindi nibashaba mu muteke obwefite wanyu ebinyete byaha nibashaba mu kumpamani ganyu tukwatanisa hamwe tutungure district yitu nangwa n'ekindi tutungura makagitu tuyiyoboro tubingoboro omakagitu Juliet Chindi hamutuma nawe orukuronda ey'obunyishengero kazi atine kibina nawe yebembize njiriye ntunguka Katim Chindi hamutuma Juliet ebintu bitwebembize no kurengo abana bitu bona bashoma kandi kubashoma bayegasira nangwa babonana n'emirimo bamanyo kugishera na no kugikuma emirimo yabo ekindi twebembize kintu cye byamagara okurengwa amarwaro gitu amacha gutuye no muri Ntungamo gafuno buherezo bushikire kamashanyarazi ebitanda embaze shikire kandi shemire abashaho n'abashokazi kandi abo bashashurwana nabandi abashime ko bakora mu marwaro rago wine twino mugisha owa PFF nawe arumuna yetorora district ya Ntungamo arukurondo bushaje cyahabwa MP bw'abakazi injustice ninga shobutari buringaniza omwihanga ryiteri aha muntu waburinju nibwe nkwenda mbaze ntandikireho kureba ngo uburyo omwe wena yabasa kuba nahubwira karye yabasa kuba neruga adeni cya kabiri twine shonga ya education numukimanya abashomesa batahire bekarakasize kandi egebere tamuyo yamuheru kumarizo mwaka abana bakuzo mu kirase zindi abantu buno bamanye cyo gukora abantu behiriye kutera akaruru ahabo kuhagira umuramwa gwanje gunyine umuramwa ubuturu kwetango enshonga z'abantu enkuru akakarura kutuzamu nakekinkum ababwire bagize bigeze ngo bija kutabura ubururu bafitemu ejo bajagure kare ejende okuronda karuru mu district ya Ntungamo kurumuno kugendo misho na nende jito ya mani ahabwa TV West Elias Rutugusa na Fred Kabango kare nanye mtwiro mu district ya Ntungamo okureba ebyabesimbere barukuraganisa kandi barkwija okora abantu kandi Fred turiyakira Kabango wagumiraho muri mbara akubasa okureba aba tax ehuru yabo yo kurondera president Yoweri Museveni akaruru umurebe witu wa TV Murunji ninkusima ho kutureberaho nawe bare kandi na doktorana okureba TV West studio makuru agacencwire ngo twicirize tubase kubantu muraho tujagarukana n'amakuru agandi agarukurataho negakushikibwaho Mobet nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kundeka mwana wanje hata bakuguba mobit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni danger kurunya mufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu agarukurataho abahinje bomwani nibenda government barondera umubazo gw'indwara y'umwani umurambara indwara y'umwani aho akakukiza kaza umwani kurwumwitaka zo mutaji agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobet nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba
Kundeka mwana wanje hataba kuguba mafiti bakabito mushipa kimwe. Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 9:12 byo ku 12 omwakogu omumatajaga. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 9:12 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama branch, Wentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St Kagwa branch, Kaboye branch, Chanjenyi branch, Butare branch, Marinde branch, Mbarara City branch hamwe n'itaje ryagwizibwera erukushangwa Mbarara district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ibindi bingi tera noti 3 chenda nemwe noti 5 shanje namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kurukubujire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera kitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025. Echirukuiza kwata hasi nehiguru okumara ibiro bishatu 2014 byokwezi 2025 chenjo jo mu chai 2015 byokwezi 2011 chegego mu chai 2016 byokwezi 2011 mubendo mu chai tizate utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutahamne ngumitano kandi no tunjira echupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura bihembo nga solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuru burengero rw'izoba orino yombeka ninga no gunduza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutaye
yairo yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi bingi kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga mu Rimbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho uziri kutahira esumu notu mushanju 2 anani 2 abiri na mushanju 9 manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki 2 bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawa pension na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishiterekenya murungi ahiburwa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mchago kwangure wasevinga emitwara 5 nemigabo emitwara 5 notungo mchago kwangure wasevinga emitwara 25 nemigabo emitwara 25 notungo mchago kwangure nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambura Chitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Echire chikurechi yetungire Altar Wine ya St. Peter's. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushanju 2 mukaga note ina itanu. Narishi note mushanju 2 mukaga mushanju 5 ina emwe. Kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa Rimbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata.
tabarukayo uko mukahumuro kandi mu makuru agacencwire ageshwekeki abazire omuri district ya Kamwenge bashabirwa kuhereza abana babo ekishumuruzo ekibyo bwegese ebina nebindi bagambirwe aha kujwara okwabeje aba top class ayishomere rya Upendo Daycare and Nursery School. Abeje ishomero rya Upendo Daycare and Nursery babandize kwa muri Kire Town kandi babiri bashagatirwa bazire hamwe n'abashomesa babo. Father Mwesige Robert orukure byo bwegese ku rwo mparishi ya Kamwenje Dinare noye bembiro kushaba kandi ashabira abazire kumanya ibyo bwegese ngo nicyo cyumuruzo cy'abana umbwire bwa Nyensya. I want to urge all parents and remind you that education is key. Without education, we cannot go far. Since I came January up to date, I have traversed the whole of Kamwenge and I've seen most of our schools. They have done their best. I can say they have done their best, but a lot more is desired. There's a lot wanting. And especially, I'm not backbiting or talking ill of the government schools. Our government schools are not doing so well. And I'm not saying that because I'm trying to promote private sector or promote the private institutions. But I'm saying the care is not as good as in some of the private schools. Omukoro ogu gushyirwa n'abebembezi kandi n'abakozi ba gavumenti aba basekore kw'emyoga etari emwe n'emwe ubwo abeegi bari kubira bizo mu mizano. Sima abazire bagenzi bacu Korajara mbuti murazire abana bato bakizire hanuye. Thank you for answering God's call. Thank you for the job well done home to give birth to these little angels. Number 2, for supporting them. Kubaheleza school fees na scholastic materials na other needs. Activities as mwari abana bakukora esikutamamani MDD art club art twin honor scouting nezo kugira omwana abase kuba exposed in all ways, in all aspects of life. Omwana abasa kutagira magezi mingi ko kuba kubanza mu class konkusha ngengu na abasa gukora aine kiconco kindi. Rukundo Lawrence ori mukuru w'ishomereri najyango bwati bayomba koro bucekembe kureba ngo batungura ishomero okwikarrengo rwihanga hamwe no rwensiyona okubasa kuhera abantu okutunga bwegese bwo mutindo. Kandi nimbasubiza ngo twaba tuina magara buli mwaka nimuza kuba nimulebaho empinduka enungi. Twaba tuina magara every year you must see a positive improvement. I promise you that. Muleke abana babazirwe twena tukwateho turebe ngo abana beitaba babasa kuba abana abo muhendo kandi abali kutugasha nyenshakare. Elizoba Upenda beina hanuya konkanyesha kanoza kushangala umwana ari ku rugo muri yaba ari kushomesa mwijukuru wanyu hamwe na mwijukuru wawe. Ebichoncho nebindi bintu bingi bihibweyo kandi abazire bashabirwa kwatanisa n'abashomesa kubasa kutungura ebyo bwegese. Amakuru agasha kwa Anthony Twine. Webare Anthony Twine twagumizamu omakuru agandaga ebyo bwegese abeja baruki karushanju 54 ayitendekero erya Mayanja Memorial Medical Training Institute aho mu Rembo orwambara kandi abatuyire bashoma ebyo bushaho bahendire emishomo yabo mu mashomo agatargamwe na gamwe agarimo ebya certificate hamwe na diploma.
omukoro gw'okujweka beegi rushanju atano nabana bahendire emishomo yabo omu mashomo g'obushaho gw'omurundi gwa kana gubiraho itendekero eri aho mu rurembo rwa Mbarara. By virtue of the power vested in me, I award all those whose names have been read a diploma in medical laboratory technology of Uganda Health Professionals Assessment Board. Remember that your work is not just a profession, but a calling that demands integrity, empathy, and excellence on all that you do. Registrar ashobora abashaho n'umwuga muhango wo kurebera abarwire kandi tubareberera je atariho kubeshanya atariho kubakwata kubi rero babase kukiraje bakire batine elemento disturbances. Ni Mwesiga Christine o registrar w'ekigombe kya Uganda Nurses and Midwives Council najaranga beja babine kubanza batungara insincere kubikiriza okuzoma rwaro kutandika kukora. You can be a graduate, you can be a qualified nurse midwife, but as long as you are not registered by the regulatory body, you are not allowed to use the title nurse or midwife. Abeje bamara kutongoza bw'izoba basima habumuzinya kandi bakabura maragende mwazokwe mube ambassador bishomeri mube bakagambirizi karebi bishomere Mayanja. Dr. Alfred Driware or chairman wa Uganda Health Professions Assessment Board kando biraryo mjenyi mukuru ashabara bejabo kubecho kureberaho kirungi okwahereye barukuza. Please take this seriously because machines are going to take over your jobs. Artificial intelligence can easily replace you with robots. If instructions are given to you as a human being, you don't listen, then someone is going to employ machines. Omugani makuru omuhavuzi wa mukuru w'ihanga habwa mobilization omucyanga cya Rwenzori Research Kawamara ashabire minyeto kora cyo necyo kubasiko kureba ngo tubakoresha bwabe by'ubutegeki omukira kihanga rumu. bakugirengese nungi ezo bahangwa bwabo kandi basagika bemeze abarungi batarabemeze abakwita kwa biyabiya guruka ko President 7 tugurozere tugororezeho tumweseka abo kubakozere ibintu birunga wa Uganda nabeka abantu tugirengese twatanize tureka kurwara tureka kozebwa tureka kwabo mutwaro kumwe mutware biri kutangudo tere nduru ogu najara nk'umyiteje ine kuteka mano mu kushajika mukuru w'ihanga nekigenderwa cyo kurinda byone byabakorire kurinda ibyamagoba protect the gains kandi bagambire tagama amagoba kenare kana amagoba makuru rugago ago kumezi bwabo kubaho kensingante tubabayiro abo kutandwa tubabayira abo mugisa babayiro abo kuba NRM government hansi omwebembezi 27 akateka okugemwa endwaire zona kandi kugema kukuru kwabose. Ahamukorogu abeja bababire nuboreke by'obuhangwe bukwatirine n'enjwara ya buru Ruganda emitwarize yabo hamwe n'ibindi byinji. People who have been partaking in the expression of different culture have shared the same stage. That is symbolic that despite all our differences in culture, in religion, race or color, we can be unified under a common cause. Obukama bwatoro aha mukoro gubujwekirwa muhezi wo muhicirwa Henry Basariza yitwe Katoro tusima ena government tusima President Museveni habo kugara amakama mu Uganda kino ekitobaine kiro kino ekibairo kiro kino kyakubaire kitaroho President Museveni ubyakubaire atagarwira amakama. One or the other, these events help us to incorporate what we've been knowing and also understand the things we need to know about our cultures. Amakuru agagasha kwa Susan Charlesima na Jonan Tusingwire. Mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo abantu abarukurengo mu rumaganana batunjura obuhereza bwa busha obwe byamagara mu district ya Ntungamo.
obuhereza bwa bushobu buhirwe y'abacamuhunga Jubilee Sacco nko muringo gumwe go kuraguriza abantu bona izoba rya nyimwe bazyo aha kwigura hitaji rya verisi yo mutawuni ya Rwashamire aho babandize no kuyonje tawuni G turaguriraje gusoma batwakira batwegeza batuhereze imbazo batuceberera busha nembazo ne yabusha twashemererwa tina cyo batatucebera batucebera batembazi yabusha ngwene cyamunga Jubilee Sacco ne yanshemeza riyare egitubeta kabwine Sacco yo mutindo ukeji umurugunga mu district kwa abamuto batwinde burwara tatagosa kucuma ngo basano kubutamba konka batucebera batugambere mbaze turagure mwe babatakine konke niye ninje bacutereza konka batuyamba bwene aba bagambira barwashamire ngo amagara n'agacaramagana kandi babanjurire nkora yatweragurize aho rukushashura imitware nayonka bakakuraguriza kumara umwaka gona memba witu yarwara ntumaraguruza tukiza kumaraguruza free of charge yagumiza muyafa tugaraka tumuzika sente twine nyinshi kandi ndakucamiza ngo sente twine nyinshi nubu wakwijo rwenda sente zikwingana kitu naje kuzitunga kandi nyenda kubahamiza nkuko yagambaha itwe tariho kucerereza tariho ki sente zitunga nabwanyuma abatura barukurenga igana bahirwe berabo ebiri mutukutuku hamwe n'ibindi mukora tunguka abana bashome niwe ogenda bekurungi orgaswiti babare enarem ayitwigurire kunuya twakakize mwaka twina abantu orumusoro 12 ntubasima mwebare kutwakira kandi twabatira mesente za roni zikurenga biliyoni ntubasima mwebare kunda cyamunga Jubilee Sacco umuhwezi wo mujweco rwa mukuru wihanga bwa district ya Ntungamo kandi ubira ryo mugenyi mukuru arabwira bakafana n'imikorere yabo abantu bingi nibahusha opportunities umucisha gukija ugura byarubajwe gukija ugura barubajwe kugumanya ugura baho nigura baho abantu barwashamiri na Ntungamo I want to implore you please reka twakira umucishogo tugukozese ahabwe ntunguka yamukagije amakuraga gashakwa Michael atwakire webare Michael atwakira umurebe wito murunje ni nyongera kusima aho kuturebera hona kandi webare nano kureba TV West yo makura gacencwire gongo twikize tugaruke tumureho tugarukana makura gande Ekitongole kya Uganda AIDS Commission okurwa mu office ya President kitiroho ruterane urwakakoka karukoreto burwire bwa serimu urwo mwaka ogu 2025 ogwihanga ryona oruterano uru nurwija kutandika 2026 okusiya 2028 ebyokwezo ku 11 omwaka ogu ahambuga nkuru ezambara University of Science and Technology yagita habacondoza abanyabirajuru abakozi bebyamagara hamwe n'abebembezi bebyanga omukurwanisa akakoko karukoreta oburwire bwa serimu omujenyi mukuru ni Vice Chancellor wambara University of Science and Technology Professor Paul Ndibyachika Kibwika otafere kiganire ki ecyokeza hakakoka karukureto burire bwa sirimu kandi neja kubaho kucebera sirimu ahabwabsha okumanye birukiraho tutayayira hakibanza nhas.usc.go.ug katuchkwere kibeho tuhendera kakoka karukureto burire bwa sirimu tutakahikire 2023 Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima ryaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi Eina chama chayo muhuje katochi niyeya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho
oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'omurembe nitwakira omuri Rwambara Suits omwanya gw'obugwaje n'obuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa iguru enebyo kwejunisa omunchiko nka projectors nokurire kitongore noyenda omwanya gwo kukoreramu za seminar board meetings n'ebindi omwanya ni Rwambara Suits conference center tuyine ebishenge byo kuraramu eby'omutindo gwa iguru munonga single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'aba chef barunje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanju noti 3 atano na munana nshanju na mukaga ana na munana ninga noti mushanju itanina noti emwe hashatu nemwe nshanju nina ogu mwaka gw'2025 Christmas reke kugendekereje wowe na rukubikana ruhira mbere ya musako reba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwena yabareta kibayeta Christmas bonanza aho kubika mitwari 10 okuruga hato kumara biro bikuru byona ukatungira he kirabo rwiguga hari mu kamasimu ebafu isabuni nebindi birabonya mwinji eco bakikora kwena ngo bashameze mwena ubwa hatari yagamataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama Kashumba Kabuyanda Mbarara na Kivale Tungamo ubwingi bwa sente zorabike ku rugano twari 10 kugarura higuru nibwo buhango bw'ekira becora atunje kandi sente nizumaze byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan bucagiye ndo mumbe ubabwa kiburu kwa sente bingire toya Musego abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini katindi katyebule mutoolo okolola okotyonguka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu amazina ganje mumpiye dokasi nindiga kikoti cy'Uruva district ninyoza imyenda ningora nitwosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatuyiro sente zone ntojezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotera noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera z'ahanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanyiki obwo kuteka
kutekame kinkumu, access control and attendance machine. Hamwe n'ebindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe. Emihendo n'emirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajwe rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju. Umunya-Uganda mutahiwaye nomanya nkurga government yarwanitse teka yenkore yabona abashome gete UP yo mu 1997 na USE yo mu 2007 emiturre y'abantu mu Uganda nomanya ngwe kahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwanyuma y'emyaka 2008 NRM committed cadres bafite bekanisizeho omukoro gwo kusima government ya NRM hamwe na his excellency Yoweri Kaguta Museveni omukoro guri yabahebera 2003 kumwe enkumi 2005 omuchayi kororo independence ground okutandikana shayisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona omugenyo mukuru ni president wihanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwo mucyara we Janet Kataha Museveni minister w'ibyo bwegese nemizano omutwe bwizoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe tutwakushomere iza twe murice obwe turukusima government ya NRM ahubwo kwatara abana batari bamwe na bamwe omu universities zitazumwe na zumwe omanyicho kutegeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna todda mukwata bukunusiyo chenyizo bagamba kisoboka and it's real obulango bubulira ku radio niga star 15 star 80 hash ojala ndagiriyo option 2 school pay kaka tuko omulabi omusigire kifananyi kuba by now twandibadde on student wa fali rudawa student itala tasoboja kubeerawo kwensonga mulwadde muko banaye empulire sanu ku M10 chenkoledde simanyi wataba nyiza kulaga sanu lyange nenga I'm very happy. Komorera chukunywa chakabozi multivitamin drink chikutasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashija hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echukunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuho mbipimo bya milliliters 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 0 15 0 Olino omutwogoluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kirama Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kirama Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SEPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SEPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SEPCU. For more info, call 800-300-533. Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi
wifi ahabukuba obusinge bwawe ni kikuru ahari The Arena Villas and Hotel twine gardens ez'omutindo. The Arena Villas and Hotel nohurira nkori omukabuzima nicyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 20 35 ninga noti 2 noti 9 8 25. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point. Amaka gokonyerera emishono hamwe no kweyikyererizamu. Nitukuleetera omushono gwa buri mukoro rero kitera. Ijotora no myenda yitu nkasa silk chiffon, emyenda y'abagore, ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe. Twine na za bags ez'okugenda n'aha mukoro na bags ezirikwihayo style yawe obubwijwire. Nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'ekyombeko ekya Hosma Ruma 29 tukunyirize Christmas egi ebirikucyaho tera note 58 16 note 8 Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba side eno. Essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'MTN ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubya akalulu bwemba nsasula fees nyiga star 165 star 80 hash nendyoka ngoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Tabarukayo omukahumurako omumakuru ageshweka kite cha muheru government iraganiza okushajika obusingo bwa Rwenzururu omu district ya Kasese. Ebi begambirwe omujwekerwa wa president wa district ya Kasese aha mukoro ubwo kujaguza emyaka 59 ey'obusinga bwa Rwenzururu bumazire na nemukoro yo kwiruka eyamazarwa g'omusinga wa Rwenzururu His Majesty Charles Wizire Mumbere. Emikoro yo kujaguza emyaka 59 y'obusinga bwa Rwenzururu etandikire no kwirukanga kilomita 5 10 hamwe na 20 ebira kishayi kya Nyakasanga eri kushanga omusaruti Nyamwamba Division Kasese Municipality.
Lieutenant Joro wa Rusimbi or RDC wa district ya Kaseso mukayo butumwa bwa President Museveni agizire government ehireyo okushajika obusinga bwa Rwenzururu. Sikase tukatalo kwanzera wasinja tata chief guest ahabo. His Excellency the President and indeed the NRM government is in full support of all the Kingdom programs and projects. I congratulate you upon the commissioning of this strategic plan for 2025 to 2030. President Museveni asimire nkwatanisero hagati y'obusinga hamwe na government. We also appreciate the strong relationship between the Kingdom and the government. Prime Minister, we can't thank you enough for a well coordination. The relationship, I think we are going to have a very many steps ahead with your leadership. Right Honorable Prime Minister Baritazare ndiye kintu kye food security nacho kingira mu strategic plan kandi kukira muno inyogo shebasira hano bakaro kwa chetwa no koma bana musinja mukahera muhoko baitunga saba ndi twasahera no buro eryongero kwa muhoko strategic development plan 2025-26 to 2029-2030 to streamline its operations and enhance its role in fostering cultural heritage, socio-economic transformation, and institutional stability. Right Honorable Benson Kure Baritazare orienganzi y'obusinga bwa Rwenzururu ashabure government okuhereza ekyanga kya Rwenzori ministry yacho. For the guest of honor, as you meet the president, kindly let Rwenzori region, with the challenges we go through, the situation we are in, be treated as a special interest area, so that we don't be Rwenzori triangle. No, we should be Rwenzori as a region with its challenges, with its special happenings, so that we can work together, we can see how to cause transformation. However, His Majesty has not been able to attend because of his ailments. He's attending to his doctors in Turkey. We are hopeful that any time he will be arriving back. Amakuru agasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webare Gilbert Muhanguzi amakuru agacencwire agongo twabasa kusiha bwizoberi obanaga kusiha honde Elias Rutugusa hamwe na Loice Gavah orumo rwo bonero itwendezo kurara kurungi. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ekiri kuratako Chajirwe Bana Uganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza akawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyonjera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga.
It's a great day here in Toro, in Fort Portal City. 2 of our customers have won school fees for a year, and this campaign is still ongoing. Sazino mpanguire nsingulire kisembo echa school fees echo mwaka gumu kandi kisemize muno sya nyao pressure eyo mwana onde omu urani msasuru mwaka nikimanyisa abana beja kusoma kurungi kandi bataine buzubu bwona nomega akanyunyuzi M5 akanyunyuzi 80 hash yandetera yandagiro school pay kandi niterera bazaire bona basasule kuraba mu MTN momo kandi twene kibakuferwa MTN momo ya mazima long live MTN Uganda Limited.
Yesu